Pozdrav svima, ja sam Marko, dobrodošli u novi video. Evo u ovom videu ćemo se malo maknuti od poljoprivrede. U ovom videu ću srušiti ovu šupicu iza sebe koja je, ajmo reći, već dopola isrušena. Znači nekakva mala šupa. Bila su drva u njoj, ali evo, kažem, već je dopola isrušena. Stupovi su eto, čisto da su tu. Zid je onako prilično ravan. Pokušat ću ju ovdje svezat za gredu gore lancem i povuć traktorom i da to sve padne. Sad ćemo vidjeti kako će to proći. Ide dosta brže nego što sam i očekivao da će ići, ali dobro je. Imam još evo ova dva zida za srušiti. Sve cigle koje su popucane i lošije to bacam, a ima nešto i dobre cigle, to ću ostaviti i očistiti, pa neka će vjerovatno zatreba. Jučer mi se ispraznila baterija, nisam još nešto puno radio, ali evo, krenio sam ovaj zadnji zid rušit i nešto smo ja i sestra cigle očistili.
Umeđu vremenu se ubacio neki šverc, riješio sam to, sad idem još nastaviti ovo da probam, makar ovaj zid završiti ove cigle. Evo što se tiče zidova sve je gotovo. Imao sam malo jednodnevnu pauzu od ovog posla, radio sam neke druge stvari. Evo sva cigla je očišćena. Evo sad imam još ovaj beton riješit. I evo konačno sam i kašiku nabavio za prednji utovarivač. Sad će i ona odmah u posao. Što se tiče šupe gotovo, nisam sve snimao, napatio sam se s ovim temeljima, nisu bili duboki, ali beton iz komada, ne može s njim ništa, pa sam to lomio, lupo i tako. Uglavnom evo to je riješeno, još ću srušiti ovaj oraz i iščupat ću njegov panj i onda kad njega iščupam ću to tu sve poravnati, ako treba dovesti još zemlje i to sve uredi da bude ravno kako treba, jer tu imam nekih rupa i ovdje baš gdje stojim je neka nizina, pa to sve poravnati. Treba mi još samo za nešto što sam čistio, mi treba zemlje, pa ću vjerojatno dovesti jednu prikolicu zemlje i to sve napuniti. Evo u ovom videu toliko, u sljedećem videu ćete vidjeti nastavak ovog posla, znači rušit ću ovaj oraz. I koje šta još imam dosta posla što planiram odraditi po dvorištu, pa ću pokušati to sve snimiti, prikazati. Evo ako vam se video sviđa, lajkajte, pišite komentare i ko još nije neka se pretplati na kanal da može pratiti nastavak i to je to. Hvala na gledanju, pozdrav!